Sisi. Pram, ehlisa umoya. Uzoshisa lo muzi. Asiselanga uzoshisa umoya. Uzoshisa. No. Uzobona uzolala. No, i-best plan bhuti wami. Uzobona Lona ngiyaxolisa ukuthi ngibiza igama eliqinile kanje kodwa ke akusimuntu okuthandwa lona bhuti wami. Mayizokwazi ukulala. Uzombulala no. No. Ngicela ehlisa umoya. Senzile. Angithi ulobole wena bhuti la. Akasafuni lutho. Ngifuna ukumbulala kuphela. Bhuti omdala ngicela ufonele ifamily yakhe. Sengifuna ukumbulala kuphela. My brother ngicela uncede ukhulumani nifonele ifamily yakhe. Ngiyacela. Masuka lana sohamba siyobona u-auntie sibacacisele. Hey guys niyabona sifikile lana and usisi omdala mina bengingazi ukuthi and I could tell ukuthi no there's something fishy engamake sense la kusisi omdala. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu LAVAWS pronounce lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulayita mshanami. Well guys namhlanje balele ngubhuti omdala lana ubhuti omdala uthi unengxaki onayo ucela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele sathi bhuti omdala ungawari thina ngomabiza sabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sisheshe sifike lapho sibize khona bhuti omdala bhuti kunjani Siyaphila njani? Siyaphila bhuti omdala ndiyazi ukuthi mina nawe sike sancokola bhuti wami ngokusofika kule ndawo yabo efonini kodwa ngoba khona ababukela basibukeleyo la eshowini and basikhathalele nabo ukuthi they wanna know ukuthi what's going on namhlanje bengicela ukuthi ubhuti omdala sixelele sichazele ukuthi bhuti igama ubani kwaye ke wayisibalele namhlanje la ku Duyazi TV. Igama ngumthandeni wakaZuma. Ngibhale ngokukhulu ukukhathazeka enhlizweni yami nasemoyeni wami. Ngikhathazeke kakhulu enhlizweni yami. Nesithandwa sami esineminyaka nayo so emithathu. Sithanda sizwana nje sizihlalele kahle kungena inkinga lapho. Kodwa okuhambeni kwesikhathi kuze kwagcina esezithola pregnant. Ukuba kwakhe pregnant ngithole ubuhlungu obuyinqaba ekubeni pregnant kwakhe izinyanga sezisukela ube pregnant from January kodwa sekuze kwafika kulesikhathi samanje kule nyanga njengoba kuyile nyanga ngithema endapha ukuthi hayi isisu sakhe asikho nothando lasendlini la nje othandweni lethu alisekho kahle isisu mawuthi ngiyaxolisa ukungena emlonyeni webhuti omdala mawuthi isisu asikho meaning isisu sesiphumile mfowethu akasenaso isisu ngiyamangala ukuthi isisu shone kuphi ngoba ngimgcine epreg kodwa isisu angisasitholi manje asisekho kahle ngikhuluma iqiniso. Mawumbuza wena bhuti omdala umhlalisa phansi njengenkosikazi wakho umuntu enithanda nayo ngoba ngiunderstand ngigcine upregnant mina manje kwenzakalani manje uthini yena ngempendulo yakhe ekubeni nje mangithi ngiyaqala ukukhuluma nawe useqala ukuba nolaka akusafani nakudala mangithi ngithi awungeke wena awuhlukane nami ngaleyo nto leyo hayi ubhekale uthando lethu alisekho nje mnandi no hayi ukuthi ngithini wena bhuti omdala ne from my experience ngoba nami bengithandana lokho ngibhizi ngithandana nje empilweni I know sometimes umuntu wesifazane mayingabe uyaqala ukuthi benolaka mayingabe uyambuza ukuthi mama why singasaphathani kakuhle la endlini sometimes kusuka ngisho ukuthi all the time kungenzeka ukuthi mhlambe nawe kusuke kunezinto ezirong ozenzayo kodwa most of the time kunokwenzeka ukuthi ufumanise ukuthi sokukhona lo ukhona empilweni yakhe uyangithola angisho kodwa wena bhuti omdala ukuthi yiko lo kunobangela ukuthi mhlambe isisu singabi khona ngoba sokukhona mhlambe ngithi wenza lokho kwenzayo ngoba sokukhona I'm just saying nje uyangithola wena bhuti omdala yebo ngoba siyacabangela ngithi yena uyena onezimpendulo zonke ngoba sosuka la siyobuza yena ukuthi kwenzakalani wayeyenza lento uke wazama wena bhuti omdala kodwa ukuthi ubize ifamily yakhe sengisho ke khona oke wakhupha lapha kuyena soke walobola sengike ngalobola kodwa ngakamqedi kumlobola kodwa abazali bakhe sengikwazile ukubakhomba uthando nosibari bayakwazi nawo nosibari bami bangazi yonke into nje kahle sesiyifamily kodwa nayo futhi ifamily yakhe sengeke ngakwazi ukuthi ngiyibikele ngireport ukuthi hayibo family yakhe angikhona la ngingasakutholi khona ngayibekela nesehlakalo esingehlelile kuyena ukuthi ngigcine umuntu wami ezithwele kodwa ngiend up akasenalutho yena futhi akasanginiki le attention ekade nginikeza yona akasanginiki le respect ekade enginikeza yona. Bathini ke bona bhuti omdala ngexolisa ukungena emlonyeni bathini bona mangabe ubachazela zonke lezi zinto lezi ngomntana wabo and bayazi ukuthi ulobole it's just that amandla mhlawumbe kwamanje ubhuti omdala bengakabi nawo ukuthi ekwazi ukuthi egqibezele imfanelo zabo yabo kodwa bathini bona zithini impendulo zabo mabachazela ngalolu daba abosisi bakhe nje ngikubeke kahle abosisi bakhe ibona bodwa akanabo obhuti abosisi bakhe bathi indaba zothando lenu asisingeni
ziboneleni inkinga yenu zixazululileni. Okusenhlizweni yami engicabangayo ukuthi kungenzeka kube nosisi bakhe kukhona sebekwazi ngaye or abakufihlela kona bangakutshela yiko lokho sokufind out namhlanje wena bhuti ukuthi yini le abakufihlela yona. Kodwa ngoba boshilo wena bhuti omdala ukuthi ngathi kude nyana la siyakhona la kuhlala khona unkosikazi wakho. Bengicela wena bhuti omdala ukuthi at least ungichazele nabe ngibe sepicture nama viewers wethu sokwazi ukuthi sibe sepicture ukuthi masisuka la namhlanje ngoba sithi uyazi TV sithi sizimisele ukuthi ubhuti omdala somnceda kule nkinga yakhe. Ubhuti omdala ufisa ukuthi masifika lapho simcelele kanjani yini ofuna simncede ngayo masifika lapho kusisi. Into engicabanga ukuthi ngasisiza ngoba kuthe ukuqhela lapho bengicela ukuthi njengomuntu ongenayo imoto mhlambe ngangisiza ngemoto ukuthi usebenzise yethu ningincede ngemoto sambe siye khona straight ngizozama nami ngendlela engizozama ngayo ukuthi ngimcele ngingazi ukuthi uzo-attendani ukuthi eze kodwa ngiyacabanga ukuthi njengoba nikhona uzonihlonipha. Okay no ngiyabonga bhuti omdala ayikho inkinga ithi senze lokho kucela wena bhuti omdala ngoba la eshowini thina umsebenzi wethu ukuthi sonceda abantu abaneyinkinga njengawe bhuti omdala yabo so ungangilinda nje bhuti lapha emotweni ngizobuya ngikujoyine njengamanje. Okay ngiyabonga mfowethu. Alright bhuti omdala. Okay guys so niyabona ke ubhuti omdala ushilo istory sakhe sidabukisayo uyasho ukuthi bekavana nomuntu and umlobole nasekhaya lakhe usisi omdala bayamazi ubhuti ngoba uye wakhupha imfanelo but kokwamanje ngoba amandla awekho akakwazanga ukuthi ezizigqibezele kodwa besendleleni yokuthi engazigqibezela mayingabe kuba khona okuvelayo kodwa ke nanku usisi omdala uke wakhulelwa waba pregnant kodwa akasafuni akasabonakali pregnant anymore isisu ngathi sesiphumile and akamchazela ubhuti omdala ukuthi kwenzekeni ngesisisu ngoba naye besezimisela ukuthi uzofumana umntana uyabona so thina namhlanje sithi uyazi TV sithi ubhuti omdala somnceda sambe siyokhuluma nosisi simncenge mhlawumbe ukuthi engasichazela kabanzi ukuthi why yini eyenzakala kulesisu mhlawumbe mayingabe kukhona sembona mhlawumbe mayingabe kukhona owakudla okurongo ongazi ukuthi yini le yagcina seyize yakhupha umntana uzosichazela nakhona sokwazi ukuthi be-understandane nobhuti omdala so ngiyacela wena mbukela ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona I'll see you just now. Okay guys ndiyabulela ukuthi nisahleli nathi zange niyendawo so sesifikile la nobhuti omdala ubhuti omdala ngisithi uhlala khona la usisi kulomzi. Yebo uhlala khona kulomuzi. Okay bhuti omdala manje ngoba bewushilo ukuthi kunezinja bhuti omdala ndiyabona the way kuvaleke ngakhona la benicela wena bhuti omdala ukuthi ndimfonele kulama number la unikeze wona yabo ngibona ukuthi ngeke size simkhuphele ngaphandle ngoba ndiyazi xa ungafona wena ngeke ezephumele ngaphandle yebo. Yeah ngoba niyalwa ndithi nina nilwa impi zeni sisempini impela mara ayisokwenza konke okusemandleni nobhuti ukuthi sizama ukubona ukuthi singakunceda. Hello sanibona sisi ninjani? Ngiyaphila nami sisi omdala. Sisi omdala ukhuluma nobhuti Lovers lana sisi omdala sila ngaphandle bengicela nje ukuthi ngikubone kancane sisi. Okay yes. Oh yeza njengamanje nesisi. Okay bhuti omdala ngoba sesifikile ke lana bhuti omdala angithi usisi uhlala khona lana. Yebo uhlala khona lana. Yini wena bhuti omdala why ningasahlala nonke yini kukubo la? Hayi kukubo la khona kodwa uyavakasha ephinde vakasha ephinde buye angithi sekumuntu ongasahlalisekile nje kahle angazi inkinga yakhe ukuthi njani nawe ke mfowethu yamazi umuntu wesifazane meseqala ukukushintshela angeke usamazi ukuthi wenza njani. No sizofind out bhuti omdala ukuthi yini. Ngiyabonga Mr. Profile uyilokhile musimoto ne ngiyabonga bhuti omdala. Bhuti omdala yazi ngiyacabanga ukuthi ngeke singene lana ngoba kunezinja yabo. Bengicela ukuthi usisi omdala le number ebesimfonela ngayo masisuka lapha yiyo lena ne? Yebo yiyo leyo. Ngicela ukuthi simfonele wena bhuti ngimcele ngoba ngathi khulume wena ngoba abavani labantu guys so mangakhulumisa wena bhuti kuzoba inkinga futhi yabo so ngcono ngimfonele ngokwami ngikhulume naye mina yabo ngizozama ukuthi ngimchazele nami ngendlela zami ukuthi ngoba ngiyazi mangakhulumisa wena bhuti iyosuka vele izosuka impela ngoba khona. Hello sanibona sisi omdala njani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila nami sisi omdala sisi uthetha nobhuti Lovers lana ne ngisebenza kuthi uyazi TV sisi omdala bekunenkinga nyana nje besinayo la sisi omdala manje sila egate yakini
bengazi ukuthi sisomdala akekho busy nje ukuthi ngaphumela ngaphandle sijoyine la bengicela nje kunento encinci besifuna ukuyibuza. Okay ngiyeza manje. Yeza njengamanje. Yebo Ngiyacela sikhona lana egateini la kwakho ne. Okay sure. Ngiyabo Asithembi angadrop. Okay Asithembi wena bhuti omdala ukuthi uzobuya ne. Asithembi bhuti omdala ukuthi uzokhawuleza ebuye. Ngingajabula kakhulu mfowethu mengathi uyeza futhi ke mina bengathembi ngendlela esekuyiyona bengithi uzovelelwe nje nanokuthi ufonele ubani ngoba kuseyimpi kuseyimpi uyimpi nje engazi ukuthi isuswa yini mfowethu yikho nje nami ngifuna ukuthi ngisizakale ngoba angazi ukuthi impi yethu yini. No asondele ngapha bhuti omdala sengisaba ukuthi sime la angithi uyasho ukuthi kwamamazala la manje angifuni ukuthi sekasithola sesimephe phambi kwamaloni wakhe la nethi sesimosha izinto yabo. Yebo nodadewabo njengangisho ngithi nodadewabo abanalo usizo kumina kunalokho kuthiwa hambe olungisa kwasabona nje odadewabo mhlawumbe ngaphuma ngokwabo or sebephuma phambili ufunani lana into efana nale. Hayi guys sisalindile ke la silindo sisomdala sibone ukuthi uzoqhamuka na sizo ngathi ngibona umuntu ovela na anango wenzakala la sabona sabona ufuna nomthandela la ukuxola sisami ngiyabuza ke bhuti ufuna nomthandela la umthandeni bhuti ufuna la ngicela usandele axolisa ufuna la ngiyaxolisa kanti wena bhuti ubani wena ngulava simlobo okhuluma naye manje ufuna kwami siyaxolisa umuntu omdala wenzakalani kahle like angichaze wenzakalani nomthandela la umthandeni ngicela umchazele ukuthi wayisilana mina ngulava from iDuyazi TV masidila ngokunceda nje abantu yabo yebo so mina ngifuna uncedo wena ufuna incedo ngiyazi yebo umthandeni ufuna uncedo yani ngicela umamela umthandeni ngicela ngicela uxolo lapho kuwe mawukuthi ikhonto engiphoxe ngayo ngize ngabhala ngesizathu sokuthini uthando lami nawe alisekho kahle ene ngibabikele yonke into eyenzakala phakathi kwami ayisekho inhlonipho nothando lethu alisekho the way kade lungakhona beke bengisize njengoba ngibabhalele kahle wena ufuna la ufuna lo muntu lo kahle kahle umbakile isicelo. Okay ngicela umamele bhe angikwatanga mara uyangidina nje uyangidina ngimbheka ngicela umamele ungangikwateli that's why ngibacelile bazongikhulumela nawe ukuthi awukwazi ukukhulumela wena mara kudala ekhuluma nawe mama wena wayemele yena mele angilethe amakhamera ngicela umtshele ukuthi wayisilana sifuna ini kahle kahle ungayinebe ngoba ngiyabona ngeke zekwazi ukusunderstand senginenkinga kakhulu ngibavezele konke ukuthi sengike ngahlangabezana nenkinga yokuthi inkinga yani ngigcine mina ukulesimo kade ukusona kodwa ngibona ngathi sekunoshintsho nesisu sami ukuthi ngithole imiscarriage wena nesisu sami ngisasibona angithi ngitshele kahle wena ukuthi ngithole imiscarriage kanjani umtsheleke kunini ukuthi ngimtshelile lo muntu lo mangibuza ukuthi isiso sikuphi ngamtshela kahle ukuthi ngithole imiscarriage manje ukuthi angilethe amakhamera ngizwe ukuthi kwenzakalani la ukutshelile wena futhi umntana ungitshelile kodwa akangitshelanga ukuthi kwenzakalani akakucacisela mina ngimqedisela ukuthi kwenzakaleni wangithi ukulobole lo muntu so mangilobolile mina ngimqedisela ukuthi kwenzakaleni ngithole imiscarriage kanjani imiscarriage kanjani angithi ubaba wengane so you need to know everything ukuthi baba wengane manje ngimtshele kahle ukuthi ngithole imiscarriage mina bomela ngenzeni sisomdala makubaba wengane bekungamelanga ukuthi uzumfihlele manje wayikwata wena mayengabe uyabuza uyangicasula ngithi yini amakhamera futhi la siyaxolisa thina sebenza ngawo la makhamera sisebenza ngayo hayi la kami ke okay manje yini ekuzisela ekhaya ngoba uceda kwenza imiscarriage kumele ngabe niyabonda nobaba niyazila nizilela umntane akana sikhathi sami ubhizi notshwala ekseni uyaphomba uyadakiwe awuna isikhathi sakhe futhi hayi nginesikhathi sakhe sonke kusho ukuthi mina ngendlela engibona ngayo sekunomuntu akanaye esayidini kwaphela nathi samadoda siyakwazi umuntu lo thinginaye okay but sisomdala so wena usho ukuthi lesisi lesi besingesakho but ngendlela okwata ngayo siswami so wena kahle kahle ufuna ukuthi kunomuntu ngilala naye no angisho kanjalo mana mama inkinga ngidala ngisebenza ngabantu and ngisebenza nabantu every day and I can feel it ukuthi kuwena I feel like akusi ubaba wengane lo hayibo chaza ukuthini wena mawuthi akusiba wengane kusho ukuthi wena uhlezi unathi ke emini ebusuku uhlezi angihlalanga nginani bhuti omdala angihlalanga nginani inkinga zangu beqiniso kuyena ubhuti phela ngiyamtshela nje ukuthi ngithole imiscarriage mina ngenzeni ngizibulala manje kushuthi uyakhathalela imiscarriage wangamtshela ayikho lento akayikhathalelayo kumina sengimbonile ukuthi lo muntu ungishintshele ngempela akuyiso futhi sami lesizwe mina engizibonelayo ukuthi akakhulelwanga ingane yami yenzeke nini le miscarriage uthe wena
benganasikhathi sakho. Kushintsha yonke into endlini. Yini kushintsha yonke into endlini. Wait, ngithi uthi benganasikhathi sakho. Usho kanjani? Wait, umeshinini igama elithi wena ubenganasikhathi sakho ne? Waso wenzani wena manganasikhathi sakho? Uyashintsha Sisami yabona i-camera lena lento ekhulumayo yonke ngiyibhekile mina ngirecord. And ngisebenza ngabantu ngishile kwasekuqaleni. Angithi uyasho wena ukuthi wangakunikeza isikhathi ubhuti ebhizi wase wenzani ke wena? Because I can see ukuthi kunento ayenza Sisami. Hayibo mina ngathola umuntu oduzana nami umuntu onesikhathi sami ubhuti wakhe unemali. Uthini? Wanginikeza imali nje. So wenza usho ukuthi wena wamithela ubhuti wakhe. Ngamithela ubhuti wakhe. Basisi ngamanyala mani lawo ubona. Amanyala ngizenzani? Usebenza Ufunani ke imphoyisa? Ehlisa umoya bhuti. Ufunani uphoyisa wakhanga? No, ehlisa umoya bhuti. Mangithi samukhuluma sisamara amanyala mani lawo wenza. Hayibo akusamanyala. No, uyibiza ngani lento phela kufebe lokho Okay, akufebe vele kufebe mara ubhuti wakhe nje naye unikeza imali. Manje somkhuphelana umntana ongenasona emhlabeni. Hayibo bengafuna baqabanisa. Phela ngibone ukuthi mina uthi ngisiqinisisa uzogqamisana nobhuti wakhe. Sisirongo lento. Ngimvikele. So ngumvikela ngokuthi ubulala ingane engenasona emhlabeni. Hayibo bengizozana. Wena ungayikhiphanga lengane wabuya wacacisa kumfowethu ukuthi sokwenzakala into kanje. Ubhuti wakhe ngimtshela ukuthi ngimithi. So wena ubhuti wakhe uzovuma ngale ndaba ukuthi ukhuphe umntana wakhe. Akunandaba ukuthi wenzani. So wena awukhathalele ukuthi amanye amadoda aphile kanjani. Ngicela umzise la ubhuti omdala, ngicela umzise la. Ehlisa umoya ubhuti omdala. Zombulala lo. No, akubulalana ubhuti omdala, kumele si-accept. Kodwa manje ngifuna ukuthi understand ukuthi leli gazi bekuyigazi la kuwena, wayelikhuphile yabo. Ungambulali ubhuti omdala, sifuna ukuthi. Ayikho into engizoyikhuluma. Ehlisa umoya. Mara siswami ngamanyala phela la wenzile nawe uyabona ukuthi amanyala la wenzile. Amanyala vele ngiyasola kanti engiyenzile. Uyisola kanjani ngoba ukhuphe umphefumulo ongenacala? Hayi bengizenzani? Nami bengigwadile nje umuntu akanasikhathi sami bengigwadile ukuthi mangathola ukuthi ngithele ubhuti wakhe uzenzani. Ngabona kahle ngqono. Ukutshela ngani? Ehlisa umoya bhuti. Ehlisa umoya. Ngibona ukuthi uzolala. Ephusisa mara urongo ngalento yenzile. And phela lento ubulala umuntu without permission yendoda. Musingane bekusiyakhe bekumele ngenzeni? Bengasiyakhe ubaba wengane ke uzothini ngale ndaba makayifa? Bengicabanga ukuthi ake ngimtshele nomntwana. Ifamily ngoba wena ulotsholwe kule family izothini yona le family ekhona? Angazi ukuthi uzothini. No sisomdala. Sola kanti engiyenzile. Sisomdala irongo amanyala lento yenzile. Amanyala into engiyenzile ngenze kanjani ukuthi ubone ukuthi ngiyaqolisa? No ngeke ukuthi ngiyangitshela ukuthi acela ngihambele kwami. Ngeke phela uzovusa. Sisi. Pram, ehlisa umoya. Uzoshisa lo muzi. Aselanga uzoshisa umoya. Uzoshisa. No. Zobona uzolala. No, i-best plan bhuti wami. Lo muntu lona ngiyaxolisa ukuthi ngibiza igama eliqinile kanje kodwa ke akusiyo umuntu okuthandwa lona bhuti wami. Mayizokwazi ukulala. Zombulala no. No, ngeke ehlisa Usakona ndikimza. Bhuti omdala nothi thina sesi-involved. Sashuta basibone emakhamereni Ngibona ngoba uyazazi. Usisomdala mayizovuka efile kuba ngathi Duyazi TV was involved. Zoshisa lo muntu. Okay bhuti omdala ngicela ungimamele. Ngiyacela ungimamele. Ngicela bhuti omdala sibize ifamily yakho sibaxelele ngale ndaba. Okay asifonele ifamily yakhe ke sibaxelele ngalesigameko esenzile. Angithi ulobole wena bhuti la. Akasafuni lutho. Ngicela ukumbulala kuphela. Bhuti omdala ngicela ufonele ifamily yakhe. Sengifuna ukumbulala kuphela. My brother ngicela uncede ukhulumani nifonele ifamily yakhe. Ngiyacela. Masuka lana sohamba siyobona auntie sibacacisele. Hey guys niyabona sifikile lana and usisomdala mina bengingazi ukuthi and I could tell ukuthi no there's something fishy engamake sense la kusisomdala because manje ngiyambuza uvela ubheka lena ngiyambuza ubheka lena akafuni ukusiphendula lento esifuna ukuyiva and to me I could tell ukuthi no khona into oyifidlayo usisomdala and that's why lana namhlanje so into soyenza ke guys ngoba siyabona sisomdala sekasingalile wavele wahamba so fonela ifamily sothi umfethu simncedise fonela ifamily yakhe ngoba wakhupha lokho kukhuphile yabo efonela ifamily yakhe sibone ukuthi mhlambe singancedisana kanjani ukuze ifamily understand ukuthi nansi into eseyenzakele angazi ke ubhuti omdala ubhuti wakhe ukuthi bazoptrithana kanjani kodwa into esoyenza we'll try as much as we can ukuthi sizise ukuthula efamilini ngoba ngiyazi ukuthi kuzoba nengxabano between umfowethu nobhuti wakhe lona singambonanga namhlanje kodwa into esoyenza ngoba basafona lapha mabefona soshaya imoto siyodibana nefamily yabo mangabe unenkinga wona mbukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele on Duyazi TV /co.za ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook yonke indawo we at Duyazi TV ningalibali nokuthi nisubscribe guys nisubscribe and share ama videos wethu nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Duyazi TV bezokwazi ukuthi besifumana. I love you guys and I'll see you on the next episode. Tata now ngiyabaleka ambambe Braden bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela
bambe wozala hey wozala yini into loyifuna nifuna sabona bhuti mntana sakubona bhuti khambani kuhamba kahle ubalekani kani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ushayisile ngaba unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu usisi wakhe sekhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani qolani akhe lawo sewathoka ngojuni ngimthengele mara wayithengisanga nawasha nawayaneka sistere bawatshontsha abangani bakho ngithi labo ohamba nabo bhema nabo amadoda wakhe lo siphuthe umntana okay manje yini kwenza uhlala esitratweni wena kanje we topless nigga kwenzakalani Whoa. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey, kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake ikhamera yethu sokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzosha kabana mase shayela amafastela nizothini wena? Bawuyibhatala yini yena hamba yabona abantu ufuna bebulalana ngenxa yakho. Mara sisana yabona nje. Phuthi aselanga ngokulwisa la. Angayidibuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazo ngenganyeze mpukane ngani mamela la phuthi wami mamela la mamela awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli vule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Basihle kwenzakalani? Ufunani la? Wanrata nje. Wawurata? Yeah. Wazini uthando umntana ona14. Wabulala ka murata leni wanrata. Akiteleni. Why sozomkhipita la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutobitsa. Mamela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yenzani? Amena ngani wena mpukani? Akukho ke jarete nyaka mona. Ha mpatale le rent ha o supportele ngwana ha ona ke o hloke bophelong ba ngwana ka ke sesifeza umntana emakamereni guys into engayifuni mara mama yehlisa umoya ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la uthi uthweza ubahla ngwana ukama supporta wena ngwana yena utla msupport kufena ukhomo support kufena no ukanomfa kufena umo support no angithi umntana njani yalebo bonke sisiyacela Kopa ngwana sisiyacela ha khona ngwana le tlo motho mara umntana uyamdinga ubaba na ngwana ka ha mo akhulume naye mhlambe niya lilisa le ngwana ke bona batsali ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no ke ngwana ha ke khoki batswadi ba hao mama ha ke khoki batswadi ba hao excuse mama siyacela Bandataza mami. Mama take it okay no ari batlu lukise anything but i-upset utla ka ma security ha hona ntwe ke tlo fa yona mara ingane mama hey sumbe mama uyamazi lo sumbe mama ngiyacela sumbe hey ngizisapha mfana puthi ngithumezile lo uyambona njani la uzobuyisela sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela sky lo muntu wangilimaza lo puthi ngithumezile lo uyambona njani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abana ndaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini umbhemisa ama-drugs ayala ngesikoleni ngaso uthubise di-drugs ya sekolong vele bhuti ha ona hane hore ntho tseo o di bona ntse ke di sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong o na le wa ntshebe wa dinka
intwana nje Into ke nahana. lencane nje Unamama, mara wawenza kanje nabangani ke etsa bakhe kanje jwang wena benzani nabangani bakhe umngani wakhe umarasta uyabuya naye uyabona yini uyihappy nesisakho uyihappy ngalamanyala esikisi ngiyaxolisa ngokule room le yeah ambo isikhiye sikuphi le room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi no uyathamaya vele sikuphi isikhiye sikuphi Isikhiye la thina besingekho sicela ukubuya manje oh beniye awuvule lapho qoqa awuvule uyahamba wena uyahamba namhlanje uyavula lapho yini mina Esther uyaphetha wena yini lento yenzayo yini lento yenzayo ngithe thatha sumbet bamba uyamazi lo sumbet mama ngiyacela sumbet hey yimo ngizisapha bhuti ngihlukumezile lo uyambona lapha uyambona nginjani la uzawela eSky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela eSky lo muntu wangilimaza lo bhuti ngihlukumezile lo uyambona lapha uyambona nginjani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi yintoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela okay wait moleni mani awakho la mateki mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni brempethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli basipesihle kwenzakala ufunani la wanrata nje urata wazini uthando intando na 14 wabulala ka mirata le wanrata akiteleni why suzomkhipita la kwakho ya wena sampitsa wena kutombisa mamela la vale hey wena yini leyo yenzayo amengancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right and ubelele ngimangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores mangala okay ubaba ke right yangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo niyacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami endumbeni yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayezigqokile ngalelo langa lobusuku lobo uyasikhumbula lezo oh okay yeah ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha seyakhuluma ubaba manje wakusebenza yeah ilongisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyaluma ngilali bafu usizo yini lifunayo kodwa ungaba happy ungane yakho wena izalayo mase isimba kanje if o tsamama a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsama wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba ai 8000 ikai tšhelete ka malini tšhelete ka ikai imali kanti Mr. Day ikai tšhelete ka ke nyaka tšhelete ka Mr. Day nyaka tšhelete ka una senga o thusa nga sone ke nyaka 8000 ya ka ikai 8000 ka vela Mr. Day 8000 ya ka ikai uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusa nga yona mina ngicela ba buile hali sisi wa ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba mfowethu so mina tšhelete ka ke no etsaka okay ke tlo patala tšhelete ka ke no etsaka ke tlo patala
Uma ungareverse nje ngicela ureverse lento ngizokubhatala le mali ngicela mama. Awukhethahalo hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Ubalela. Akho. Lonke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho sicela sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry but I'm sorry. Yo. Guys kodwa yini yana lena? Afethi inguli yahluphisana yabo. Uyezangu. Ngidulaphi? Udulaphi ngo? Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Ngibaba. Ngiyalebo. Alright ungangathi uyavuna. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Sihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. So why wena uyenza? Hey, lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi nguri. So yini ke kwenza ukuthi wena ufuna sex every day? Yini? O rata ho ngobela la ke sa batle. Hawu. So ka ntho tse di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay ngiyayibona leyo muthi, ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa, icase imame